ای رقیب هرمای قوم کرد زمان نایشکی و دانای به توپ زمان هلبستک گبو به سرودانه توی هلبستا ای رقیب گد کمارا کردستانی دجی هاته بناو کرن سلام تماشانو بینرین هیجا از کیهان محمدی نژاد دیساعت ما خدمت و با پیشکش کردن برنامه نافدارین کرد اما وی جاری با سال نافدار کرد مامستا دلدار بکن مامستا دلدار ناوی وی رسن مامستا یونس رعوفه و به دلدار جی تیناس کرن مامستا دلدار کسک ولاد حز و نشتمان پرور بو او نه تنی کسک سیاست مدار و هلبسوان بو او کسک روشنبیر جی بو مامستا دلدار ده پیخمان نتواخده خدمتین پرگرینگ و پربها کرن بله تماشانو بنرین هیجا کام بهاره میزه بکن او بزانن مامستا دلدار کی بویه او جیانا خواه چادر باس بویه او کسی روشنبیر و سیاست مدار ده پیخمان نتواخده چکریه و چند باندور لسر نتواخه هبویه از هیوی دارم که هم بینرین هیجا جی حتی داوی و برنامه بمربن کرم کن میزه بکن ای رقیب هرمای قوم کرد زمان ناشکی او دانای به توپ زمان او هلبسته یا نودار کرد یونس رعوف ناسکری به دلداره کنه ها او سرود بویه سرودان نتوی آگل کرد او باجاره نیزی 20 هلبسوان نودار دیده هلکوتنه او باجار حاجی قادر کویی او ملای گوره او دلداره او کویه یونس رعوف ناسکری به دلدار هلبسوان ولاد پارز و نشتیمان پرور دوی باجاری ده لسالا 1918 هاتیه دنه. دلدار هلبسوان لسالا 1927 ده چه دبستانه و دست به درس خواندنه دکه. سالا 1941 دوار یاسایی ده بو زانینگه ها بغدایی دردچه. سالا 1945 خواهندنا خواهی زانینگه توادکه. پشتی 3 سالان اول روژا 11 کانون دویم آ سالا 1948 لحولره جان خواه جدست ده. دلدار خطو نویسه که جوان هبویه بلی زمان کردی، زمان عربی، ترکی، فارسی و انگلیسی به باشی زانیه و حتی قاسکی جی زمان فرانسوی جی زانیه. او در نویسا لاتینی ده جی گلک شارزا بویه. گلک حج ستران فولکلوری کریه و نمازه گلک حج لاوک و حیرانان کریه. مامستا دلدار نتنه به هست و سوزک نیزیک یانجی به هلبست و خیال خواهیم پرهیوی و به نالین آخواه پرسکریکین کردان چاره سار دکرن بلکی و گلک خورتین خباتکار هاتنا و میدانات کوشینا پرمترسیدار یا سیاسی. پیکا پرتوکا مامستا عبدالخالق علاءالدین آبناو دلدار شاعر شورشگری کرد مامستا دلدار ده سال 1938 ده تولی پارتیا هیوا بویه و هر به صدم جهاتی و بشیان بوناوی او ده حیامک کنده بو به سکرتر وی پارتیه وی حول و زحمتک زیده ده پیخما پیش خستن و به حیث کرن وی خستنه ده دا پشتیهن آریشیان ده سال 1944 ده پارتیا هیوا جناده چه
لی دلدار روش بروش هستین وی بهستر دبون او هر او هسبون صدم کو دلدار ریبازه کدن آسیاسی بگره براهی کاخه و لسالا 1946 ده تولی پارتیا تحرر و تا پارتیا رزگاری ببه و دوی پارتی ده ببه به اندامک بکیرهاتی و خودان هزر. او دنو خلکی خود استرکک روناهی بو. او همو چالاکین سیاسیین کو دلدار تیده دجیا بو به صدم وی یکی کو بیرو هزرا نتوی لجم وی هلبسوان زیدتر گشه بکه او روش لپی روشه هستاوی بو آخو نشتیمان زیدتر به. دلدار هربسوان لدر حق بیرورین خواه او خواه پیگهاندن خواه لوار دیروکا کردایتی ده وحانویسیه. من به هستک حماسی و ده پرتوکخانه یا برای خواه سعید ده دست به خواهیدن کرد. و من لپیش همو تشتکی ده دیروکا فرانسه و یونانه به زمانی ترکی خواند. پشتره من هر سی جلدن پرتوکا استقبال آ جلال نوری خواند و دیروکا کرد و کردستان آ امین زکی بک و دیروکا بابان و سوران و مکریانی یا سید حسین سوزنی به کردی خواند. وان پرتوکان سلوگانین در باسبوی آنینه برچاوی من و من ده گلخواه براورده کر. ایدی من گود دوی کو از هیدی میجی خواهکم و نرخاندنا دیروکی بکم. دلدار هلبسوان پیشوی کو بچناو دنیای هلبس نویسینه بخواه دوی در حقی ده وها نویسیه. من دیوانا نالی گلک بهوری خواند و هلبستین جوان این نالی دگل هلبستین بسوزین حاجی قادر دناو میجی من ده لسر سروریا ویجه یا کردی شرد کرن. ده شر ناوا میجی من ده تشتک به من ره ها تبخشین گلک خیالین وسا ده میجی من ده هبون کو من حز دکر دناو خلکی ده بینم از زمان. من خواه جربان کو از دکارم هلبستان وحونینم. از شوکی حتی درنگ شوی نرازم و من کاری قاصیده یکه 15 بیتی بوحونینم. من دناو هلبستا خدا لسر دایی که نویسی بو کو بو خورتی خواهی هاتی کشتن چوا دگریا. اوا یکم هلبستا من بو کو من وحوناند. باشه ما من جی حس نبو یان جی از گنج نبوم بله من هم حس هبو هم جی از گنج بوم. لیدما کو نالی از بو دلداری راده کشام او وی دمی حاجی قادر جی از بو نشتیمان پروری راده کشام. واندو هلبسوانان به آواین جدا باندو را خواه لسر دل و میجی من هبون. لی خویندنا دیروک او دل من ای بسوز او حس او خزمتگرنا من از بو آلی حاجی قادر و راده کشام. هر کو من دخواست خزلک دلداری بیجم دنگی پیروز ای حاجی قادر بسر من دهات قیراندن. ایدی از نچارد بوم من دست خواهی پینوستی ده شل دکر و هزرا خواد گوهری. ماموستا دلدار گلک هیوی به پاشروژا نتوا خواه بو او هرتم هیوی خواز بختوریا گل و آزادیا نشتیمانا خوابویه. دلدار هلبسوانکی هلکفتی یه بلند و به بحره بو. تشتک سرکه و بنگهین کو باندور بو لسر هلبستین دلدار دیمنین خواشک و خملینین کردستانه کو دراده یکی هست سوز و بیر ده خیالین ویده افراندن و وکی دلداره که گرمیا جوانی آوی هجان دیه کو اوجی دوی هلبست آویده به جوانی درد کبه. کردستانی خوش نیشتمانی جوان کردستانی خوش نیشتمانی جوان تو قبلگاهی منی بگمان چاوم پشکو توی شاخکانتا فێری ژیانی باخەکانتە دەنگی شمشاڵی شوانەکانت زریق و باقی جوانەکانت قاسپەی کەوانی قەت کێوەکانت خوڕەی ئاوەکەی نشێوەکانت ئەمانە هەمووی گوێیان کردمەوە ئەمانە هەمووی گوێیان کردمەوە هەوێنی شعری دڵیان گرتمەوە نەونەمامێ بووم لەم خاکە ڕوام بە خۆشەویستی وڵات ئەو درام
بەڵێ کوردستان تۆ منت خوڵقان، تۆ منت خوڵقان پێت بەخشیم ژیان. خۆشی ژیانم خۆشی ژینتە، ئێشی ژینی من ڕۆژی شینتە. چونکە کوردستان نیشتمانی جوان، تۆ قیبلەگاهی دڵی بێگومان، تۆ قیبلەگاهی دڵی بێگومان. آنجی دلدار هەلبەستوان بە ئافراندنا هەلبەستا خەیا بناوێ ئەی کورد باسا بێدەوڵەتیە کورد و پارەمایە کوردستانی دەکە کو هەموو وڵات گیهانە بەسەر بخەییە خە لێ هەر تەنێ تومایی. ئەرێ ئەی کورد لە نێوگەلدا هەتاکەی ماتوودا ماوی. ئەرێ ئەی کورد لە نێوگەلدا هەتاکەی ماتوودا ماوی. کە عالەم سەر بەخۆن گشتی ئەتوش پەیوەندی نێو داوی. دەسا بیرێ لە حاڵی خۆت بکە و هەستێ بە زیلەتکە، بەڵێ دوێنێ کە ڕاوکەر بووی و ئێستاکە بە خۆت ڕاوی. کەمەربەستن لە نێوگەلدا بناغە و پێشڕەوی ژینە، کەمەربەستن لە نێوگەلدا بناغە و پێشڕەوی ژینە. بە تیری کینەیە ئەمڕۆ لە ژینە فەوت و کوژراوی. دەسا هەڵسا بە هوشیاری نەفەوتاوی بە یەکجاری. لە نێوبەندی موعەزەبدا ئەمێنێ قوڕ بەسەر ماوی. زەمان ئێمە بە شیشی غەم لەسەر ئاور ئەبرژێنێ. زەمان ئێمە بە شیشی غەم لەسەر ئاور ئەبرژێنێ. سەری سوڕما لە جەهلی تۆ هەتاکەی هەر نەبرژاوی. دەمی بیور عەدووی دارە بەڵام کلکی ئەویش دارە. بەهۆی کووردە ئەتۆ غافڵ کەوا ئەمڕۆ شکێنراوی. دەسا غیرەت کە مەوهومی لە بەهرەی ژینە مەحرومی. دەسا غیرەت کە مەوهومی لە بەهرەی ژینە مەحرومی. درێغ و حەیفە مەزڵومی کە زیندوی پەشمە فەوتاوی. جەهانگیرانی هاوتیرەت کە دوێنێ هەر وەکو تۆ بوون، ئەوان وا پێگەیشتون و ئەتۆش هەر کاڵ و هەر خاوی. ئەوان وا پێگەیشتون و ئەتۆش هەر کاڵ و هەر خاوی. هەلبەستا دڵدار ئابناوێ ئەی ڕەقیب میناکۆ هەری بلند ئا هەلبەستین سیاسی یەن دڵدارێ هەلبەسوانە. دڵدارێ هەلبەسوان هەرچقا 30 ساڵ ژیا لێوی کاری جهی تلیên xwe li ser tewgera dîroka helbestên hewçerx yên Kurdî bi cih bêhle û zêdetir bi helbestwanekî şorişwanê Kurd bênasîn. Ey Reqîb, ku wekî siroda netevî di nav neteva Kurd e binav û denge, bûye sembola netevî û ew hindeyî din dildarê helbestwan mezantir kiriye. Siroda netevayetiya ey Reqîb li serdemê Komara Kurdistanê de bû siroda netevayetî û heta niha jî ey Reqîb di her çar parçeyên Kurdistanê de siroda netevayetî û niştimaniya Kurd e. Ew sirode bas ji bona Kurd dike, ji ber vê yekî bûye siroda netevî. Dildar di peleya yekim a jiyana xwe de serkewt, lê di peleya dûyim de ecelê pêsîra wî girt û nehêla di peleya dûyim a jiyana xwe de serkewtî be. Vî gelek hêvî di gel xwe birine li jêr axê û her vekî Hacî Qadir Kûyî gotî, merg û jîn mislî sîber û tav e. Evey baqî bimînê her nav e. Belê, ya ku niha maye nav û huner û welatparêziya navdarê Kurd mamoste dildar e. بله حاجی قادر کویی راست گفت یا کنه ها جبو ماموستا دلدار مایه ناو هنر و برهمین وینه
مامۆستا دڵدار بە ئافراندنا هەلبەستە خۆیا ئەی ڕەقیب ڕۆحەگنودا نەتەوا کرد ئەی ڕەقیب گوسرودا نەتەوەی ئاگەلی کوردە دە هەر چارپەرچەین کوردستانی دەژی بەکارتێ بەلکی مامۆستا دڵدار چوو سەر دڵ و وانیاخوا لێ ناوێوی دناو دیروکا کورد و کوردستانی ده هاتە تومارکردن و تجاری جبیر ناچە و دە ئەسمانی کوردستانی ده هەرتمی شەق دەدا بله تماشاوان و بینرین هیجا ام به وی آوایجی گیهان داویا برنامه هون تماشاوان و بینرین هیجا جی دکارن لدر حق هر نوداره کی کرد زانیاری زیاده تر جبومه بشینن و هر رسا مجی بشو بینن حتی برنامه یکدن هم ببینن دنو خیر و خاشیاندم